Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Lengkat pekapertai Barok Kawai, ka Life Care Foundation Rehabilitation and Counseling Center, Kabupaten Hakasnong Sok Halam, Southwest Kashils District. Hak April terik ujel liu aja apun rio, kala pelong ya kajingnya marathon, kum shibenta punya shimbenta, hak kajingnya rakhi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Lasdang ya kajingnya mare, naka school Maharam Higher Secondary School, ling bakas nong lang. Balapan kot biang, hak palau jongkan di school. Ling ba kajing don, jongka Rehabilitation and Counseling Center, hak nong Sok Halam. Kala yarap shibu ni kisamla ki bangop, hak kajing di drugs, bat ki bakwa ban kalano syaka jing im bathamai kamtam ki samla ki bawan ki longyeng ki baduna ka yo kapkot hapo ka Southwest Kashils District banglayat lang ba ya kijing ko bonja ka jing im ka jonga ngalngop ki kijing mlim ki basneu bat ngalay khut persya ya ki nalaka jong ka bor nrei hakata ka ji khut persya ka jonga siam bakalong ka bae kalong ka bajuan kumta ngala persyang banwat kilat linti dan babun kilat le chim kita wai kita sharing le chim kita yarap ngelawat kita yarap ni natai re kalau kabae banyak kun dela kabor hi te blay da kajing isne kaju ulai yarap le lorong kan lebatnya bat lala ya kaban yang kumne kumanglong adu ane khidmat ka pamita te kini kita mulai ke basniu kita sibun ni kajing im kajung iru namar omde bakta tangye kajing in simet rene ko ekta kajing long kajing ade kajonga padu ble ta kade banung ko nang ta kakta kajing jade hakal imlang kasalang hakaying kasem nang ta kajing ade bat kasnong katau batung ta perte nang ta kakta ro kajing lu kajing sem namar kini kajing ni bas newi kimdai ki mar ki batta ki bangla bar suyo hakan dokan kapor long kibarem dor te leng baju kata ya kayo kot kata nadong sadong nanta kini kijing melin kibasneu kita aro ya kamet kapat ka jong kita ya ka jingmut ka jik perkat kita ya ka kocak ya ki pentroy ya kamet kapat ka jongi hak bopon ki rukom hak bopon ki liang te kini kijing melin kibasneu lakalong kakiat lakalong duma lakalong udrop lan kino ro kijing min pas dia nomor na ibarit lekong ay ngasdan suana ibarit kata no kuain uduma no biri kita terter kenang baju kan kajing lenti terter kenang kiu nakawai ka sinjam sakawai pak sinjam nakabak hamrit sakabak hamhe kita terter te entahlah cate hati ni kijing milik di basneu lo kabajuat kami khon persya te kajing kan tu ka jonga ya philang ne kalong ba phimdai ban kwa ban tip omdai ban kwa tip omdai ru ban kwa mat kata kade kajing khot ka jonga anta jopi omdai ban kwa tip omdai ru ban mat nama bahabat la mat tang hisin bro kan sate ya pi kan sate kan sakhum ya pi kan penjenjar kan pentronya kan mereka hak jopi kan tam nama ba pidang dan pre kijing pule no bon no pre jopi ngai pa kirang dan kijing pule jopi kan kata ya ka pule kadang le bat ya kal we ka jopi te snow bang ada kerpat le pi ba pin airo ka kan ka khubor saki we pat batong em ya udro em ya kiat em ya kijing mlin bas neu bar kiar na kita baro nama kini kin penjat kembali kin wan ra 4 3 2 1 all the way oh well done Bentar me. Ini kemarin. Semua nggak salah.
tengok kan. Nomor 2. The energy of any nation and the power of youth has an important contribution in the development of society and country. Therefore, it is important that maximum number of youth join the Drug-Free India campaign. Accepting this challenge of the country, today we unite under Nashabuk Bharat Abhiyan and take a pledge that not only the community, family, friends, but also ourselves will be drug-free. Because change should start with ourselves. So let us together take a firm decision to make our state drug-free. I pledge that I will do everything possible to the best of my ability to make my country drug-free. Jai Hind. Thank you. Mana? Mana? Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.